ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Abakunzi ba Kristo Yesu, nukuri Kristo arabakunda, nanjye ndabakunda. Twese turi mu nzira imwe yo kuja mu ijuru. Haleluya. Yesu Kristo nabaha umugisha, kandi nukuri mugume mufite inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Ngabashakana Uwiteka umwete ngo nibo bazabona Imana, bazamubona, ngo bariya ngo bamushakana umwete ngo bazamubona. Mwene data mu Kristo, nubwo wamaze kwakira Kristo, uracafite urugendo, uracafite kuguma wiyeza, usenga, wiyegereza Kristo, ngo kandi ngo nimube maso, ngo ntihagire ngo bubiba ikamba ryanyu, ngo kandi ngo nimwame mukenyeye, ngo kandi ngo amatara yanyu ngo yame yaka. Haleluya. Urugendo ntago urarangira ba Kristo, urugendo ntago urarangira kabisa. Kino gihe tugezemwo nicyo gusenga, ngo kuko ngo udasenga wese agiye gusigara. Haleluya. Uwiteka Imana Isirayeli aradukunda, kandi akunda intama ziwe. Intama ziwe zamaze kwakira Kristo. Bese intama n'abakristo musanzwe, intama n'abakristo bamaze kurya akabuto, bamaze kurya akabuto, ariko Kristo Yesu kumira akabuto, akabuye kumira akabuye, ariko Kristo Yesu. Haleluya. Izo nizo ntama iziwe. Yesu Kristo aradukunda. Haleluya. Kandi arabakunda bene data. Ndafite ijambo ry'Imana Uwiteka yampaye riri mu gitabo ca Yohana igice 10 ku murongo wa 27. Haleluya. Ku bantu batazi icena iwanjye ni Pasikazi, kabisa ndabakaribishije ku icena yanjye, mugende mwumva ubutumwa bwinshi buriyo. Nukuri bene data, kandi n'umuntu yumva ko ashaka kwakira Kristo, yumva ko ashaka kwakira Kristo bene data, nukuri ntimutinye kunyandikira, kuko niko kazi tujejwe. Haleluya. Niko kazi tujejwe. Rero reka manze senge hanyuma tugane ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana, wewe nyakubahwa, wewe waremye ijuru n'isi, wewe wafashe umuntu ukamurema, wafashe ivu sinzi n'ibyo washizemwo kugira ngo ubumbe umuntu. Uwiteka we, habwa icyubahiro, kuko uri Uwiteka, wewe utunga inyoni zikaba ziriho, kandi ugatunga n'ibikoko byose, ugatunga n'abantu. Yesu, habwa icyubahiro. Dore ndi imbere yawe ngewe kabumbano, ngewe ndi imbere yawe ngewe gakono, dore agakono ushiramwe ibintu byawe. Haleluya. Habwa icyubahiro. Ndakwinginze Kristo, undungikire umwuka wera kugira ngo anshigikire, maze mwami abantu bari bo bose bari bwumve ino jambo ribafashe, rigire aho ribavanye naho ribashikanye. Haleluya. Ndakwinginze Kristo, uhezagire umuntu wari we wese ari buklike ku iyi video. Mwami, umuha umwuka wera wo kumva amagambo yawe yarangize mu izina ryawe Yesu Kristo. Umwuka wera herekeza no magambo yawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Navuze ko dusoma igice 10 ku murongo wa 27 na 28. Haleluya. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, ngo ababaye intama zanje ngo bumva ijwi ryanje. Haleluya. Nanjye ndabazi, nabo barankurikira, kandi nanjye mbaha ubugingo budashira, ntaho buzokwigera, ngo ntaho bazokwigera bapfa rubi.
gushitsa ibihe bidashira, kandi ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanjye. Amena. Ababaye intama zanjye bumva ijwi ryanjye. Yesu natugire neza, Yesu nahabwa icyubahiro. ngo ababaye intama za Kristo ngo bumva ijwi rya Kristo. Haleluya. Mwene data uri kuranyumviriza, aho uri ni wikontore ko we woba ko kuri intama y'Imana. Nurebe koko ko Kristo Yesu agushingira intahe. Nurebe koko ko woba warakiriye Kristo kabisa neza, umurimo neza. Ngo ababaye intama zanjye ngo bumva ijwi ryanjye. Haleluya. Hariho abantu rero bene data usanga bavuga ko bakijijwe, kandi koko bariho, ugasanga bari bararirimba ko bakijijwe. Wareba uko gukizwa kwabo, wabareba n'ukuri ukabona nta nubwo binasa. Haleluya. Ugasanga n'umukristo mbese ariko aragendera kuri rya jambo rivuga ngo Imana ngireba mu mutima gusa. Ariko se bakristo tuvugisha ukuri, ko ijambo ritubwira ngo ntitugashushanwe ngo n'iby'iki gihe, ariko abakristo bavuga ko bakunda Kristo Yesu usanga bagenda bakishushanya n'ibisohotse, ngo n'amamodeli mashasha asohotse ngo nanjye nkwiye kuyishirako. Reka ndakubwire ngo ababaye intama z'Imana ngo bakurikiza ijwi ry'Uwiteka. Ngo ababaye intama z'Uwiteka bakurikiza ijwi ry'Uwiteka. Bakristo muri ko muraja mu ijuru, mukwiye kwikontora mukareba ko muri ko muraja mu ijuru, kuko abakristo benshi bariko bariyoberanya. Bamwe bariko bariyoberanya amagambo bavuga, bakaririmba ngo ndi umukristo, nzakwamba ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. Iyo ndirimbo uri kayirimba wamureba ugasanga si n'umukristo. Hariho ibimenyetso biranga abantu bamaze kumenya Imana koko. Hariho n'ibimenyetso biranga abantu bakiri mu isi. Rero mukristo nambuzi neza ko uri umukristo, ukaba uzi neza ko wakiriye Kristo Yesu, ni wikontorore. Mbese waba uri intama y'Imana koko mwizo ntama Yesu Kristo ariko aravuga? Ese woba waravuye mu bisi koko? Woba waravuye mu bisi? Ese nta bintu waba wishiraho byatuma Yesu ababara? Reka ndababwire bene data, reka ndababwire, hari ibintu Kristo Yesu yanga. Aho wamaze kumwemera ukamara mbese ukamwemera ko aba Kristo wawe, nukuri ukwiye kuza usenga, ukisonzesha, ukabaza Imana ibyo yanga n'ibyikunda. Ni gute umukristo aba ari kaja mu ijuru uko abakwiye kumera? Haleluya. Muriko muragenda muri rya jambo rivuga riti ngo Imana ireba mu mutima gusa. Bene data, reka ndakubwiza ukuri, wowe uri kuranyumviriza mu Kristo uri kuraja mu ijuru. Abo bariko barakubwira ko Imana ireba mu mutima gusa, bene data, murareba ntibabe bariko barabayovya, kuko nzi neza ko Imana ireba no ku mubiri. Reka ndakubwiza ukuri bene data,
igihe baguma bakubwira ko Imana ireba mu mutima gusa, uramenya bazabazwa ibyabo, nawe uzabazwa ibyawe. Niwikontorewe ubwawe mwene data, reka kugendera mu bintu by'abandi, kuko ngo umuntu wari we wese azabazwa ku gatwe kiwe, azabazwa ibyo yakoze. Reka rero ndakubwire, nukizwe ku gatwe kawe, kizwa namburi kuraja mu ijuru. Ngende ko ndayobora abantu kuja mu ijuru, ntago ndiko ndayobora abantu ngo baje kuzimu. Ahantu uri kurasengera ntago bari barakubwira ko kwambara kamini ari icyaha. Mwambara imyenda y'abisi. Ijambo ry'Imana ritubwira ati ngo ntimushushanywe n'iby'iki gihe. Umuntu w'umukristo ari mwaraja mu ijuru akwiye gutandukana n'abisi. Umuntu ataramenya Kristo Yesu arafite ukuntu aboneka, n'umuntu yamenye Kristo Yesu arafite ukuntu aboneka. Niweze ufata amapataro ukabanika, ukambara ukagenda, ugafata imishatsi ugasukisha, amaherena ngayo ugashizaho, nukuri ndakubwije ukuri mwene data, uzabura ijuru niwaguma ubikora ibyo bintu. Hariho n'irindi banga, inkweto zishinze. Hariho inkweto zishinze ziriko zirayobya abantu. Zijya nkweto zishinze cyane, zijya umuntu yambara akagenda nk'inzoka. Zijya nkweto Imana ntizemera. Nimugerageze kwambara inkweto, nimugerageze kwambara inkweto zidabahindura gutambuka, ingendo zanyu ngo zihinduke. Nimwegera Imana, mumenye iby'Imana ikunda n'ibyo yanga. Haleluya. Ahantu usengera ntibakubwira ko kwisiga ibintu ari icyaha. Ahantu usengera ntago bakubwira ko kwambara ibintu bifasha ari icyaha. Mwene data, umuntu ari mwaraja mu ijuru akwiye kwambara ikanzu cyangwa ijipo ndende itamubanye, iterekana ikibuno. Kuko ndakubwiza ukuri, barya abagabo bakureba ikibuno cyawe uri kuratambuka, bakureba inyuma, bagaca bifuza kubonana nawe, abo ubajanye kuzimu. Nidukizwe imbere, dukizwe n'inyuma. Dukizwe imbere, dukizwe n'inyuma. Kuko ndakubwije ukuri mwene data, umuntu wese yishirako ibintu by'inyamahanga, umuntu wese yishiraho ibintu Imana idashaka, nta juru ufite mwene data. Ntuzubuzwe kuja mu ijuru no kwisiga akantu ku munwa. Ntuzubuzwe kuja mu ijuru no kwisiga inzara. Ntuzubuzwe kuja mu ijuru no kwambara kamini. Ese ibyo wabiretse ukigira mu ijuru? Ijambo ry'Imana ritubwira riti ngo nimwiyange, ngo munkurikire. Ese uzaja mu ijuru gute ucikunda? Ubona kaje wishira ku mubiri, ubona kaje wishira ku mubiri. Reka ndababwire bene data, nimukizwe imbere, mukizwe n'inyuma. Ikindi bene data, muze mushira ibitambara mu mitwe mugiye gusenga cyangwa mugiye ku mushengero. Mugiye kuririmba mufate ibitambara mushire mu mutwe. Haleluya. Bene data, Imana irabakunda. Imana irabakunda. Hariho abari kubarigisha inyigisho z'ibinyoma, bari kubarabayobya. Umuntu azakubwira ko Imana ireba mu mutima gusa, mwene data uzacu kemeya, kuko uwo muntu ntaga kwipfuriza ijuru. Uwiteka Imana ya Isirayeli ashaka umuntu abe umweranda mu mutima n'inyuma. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zefaniya. Zefaniya 1
ku murongo w'8. Maze kuri uwo munsi w'ikimazi cyanjye, jewe uhoraho nzohana abaganwa n'abana b'umwami n'abambaye inyambaro y'inyamahanga. Iryo jambo muraryumva neza? Inyambaro y'inyamahanga, inyambaro bya bene data. Nukuri ndasaba umwuka wera ze abarongora, abereka iby'Imana iri kiranga, abereka iby'Imana iri miranga bene data. Ngo maze kuri uwo munsi w'ikimazi cyanjye, jewe uhoraho nzohana abaganwa n'abana b'umwami n'abambaye, umviriza ngo n'abambaye imyenda, ngo n'abambaye imyambaro y'inyamahanga. Abambaye inyambaro y'inyamahanga, yemwe bantu mwe mufata inyambaro y'inyamahanga mugashira ku mubiri. Reka sigure ku inyambaro y'inyamahanga. Ni bariya bambara utumini, ijya myenda migufiya, ijya myenda miremire ariko ibanye, ijya myenda yerekana n'amabere, ijya myenda bijya bintu bijya bikufu bambara ino, biryo bino bishaneti, biryo bajya byo kwisiga, kwisukisha. Ibyo byose ni inyamahanga. Uwiteka Imana avuze ati ngo azahana bambara iyo myambaro y'inyamahanga. Bene data, muriko muraja mu ijuru, iyo nyambaro y'inyamahanga muriko murishira ku mubiri, nimuyite nimba koko muriko murashaka kuja mu ijuru. Naho ubundi bene data, muzasanga muriko murakorera ubusa, muriko muraririmbira ubusa, muriko murigishiriza ubusa. Nimumanze mwikontorore. Ese ushaka kuba ikiraro c'uwundi, kwigisha abantu ibintu nawe udakora bene data, uba ikiraro c'uwundi? Reka ndababwire, nimuve mw'ibyo bintu muriko murakora pe, mukurikira Uwiteka Imana ya Isiraheli. Uwiteka Imana arabakunda. Nimwihane yewe muntu uzi ko wambara inkweto ishinze, inkweto ishinze urayizi, iri ituma umuntu ahindura ingendo. Nambuzi kuyambara, genda uyifata ugenda uyite, kuko iyo ni ikuzimu. Yewe muntu wambara ibishenete wisukisha, ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari inzu y'umwuka wera, n'urusengero rw'umwuka wera? Ariko mwebwe murafata inzu y'umwuka wera mukayigira nabi. Reka ndababwire rero, nimwihane urupfu rutarabashikira, nimwihane Yesu Kristo ataraza. Naho ubundi mu Kristo we, nambuzi kuri yambarira kamini, nambuzi kuri ko uragira ugenda wisiga, nambuzi kuri isukisha wambara imishatsi itari yawe. Byonyene iyo mishatsi uri kurashira kitari yawe, mu mwuka uri kurashira y'inzoka, wambaye inzoka. Nimukanguke, ubwo ruhumyi Satani yabashizeho mugwiyambure. Haleluya. Abandi no muriko muragenda musambana, muriko murabesha, muriko muriba. Ngo mbega birashoboka ngo ko mwiba mugasambana mukarahira ibinyoma, ngo mukonsereza abayari imibavu, ngo mukagenda n'izindi mana ngo mutigeze kumenya, ngo maze mukaza ngo mugahagarara imbere y'ingoro y'Uwiteka mukavuga muti ngo murakijijwe, ngo kandi muti byagezwe yabahaye. Urisukisha imishatsi ugashyira uko wishakiye ngo uri umukristo, ukisa nk'umunyamahanga, uvuga ko ukunda
imana ati imana indeba mu mutima uko umubiri wawe wo ntibureba. Uvuga ko kijijwe wambara utuminu ukagenda mu rushengero, inyambaro y'inyamahanga ugashira ku mubiri wawe. Ye wa mukobwa wa mumama wa musore we, nuhindukirira Uwiteka wihane, koko nimba koko witwa kuri intama y'Uwiteka, nimba uzi kuri intama ya Yesu Kristo, ni wiyange mwene data, ni wiyange igihe niki cyo kwiyanga, ni wiyange ukurikire Kristo. Kristo aragukunda, ntago ashaka kukubura, naho ubundi nimba udashaka guhindukira ikuzimu harakubona. Kandi ntuze uvuge ngo ntiwabwiwe. Ariko haragwa umuntu akirika kuri video akayumviriza, ntihagire ikintu na kimwe akuramwo, kuko mu gihe gishitse Uwiteka azabikubaza. Azabikubaza, ntuze uvuge ngo ntiwabyumvishije, kuko urabyumva ko kwisukisha ari icyaha, ubwo mubyumva ko kwisiga ari icyaha, ubwo mubyumva ko kwambara amaherena ari icyaha, ubwo mubyumva ko kwambara utumina ari icyaha, ubwo mubyumva ko kwihindura ari icyaha, ariko ukaguma ubikora. Reka ndakubwire rero, bino uguma wumva bino uguma wumva mwene data, nibyo bizagucira urubanza. Ibyo uguma wumva, ntuze uvuge ngo pasiteri ngo yarambeshe, ngo pasiteri ngo niwe ntwaye ikuzimu. Reka ndakubwire, pasiteri ni pasiteri, nawe ni wewe. Buri muntu azabazwa ku gatwe kiwe, buri muntu azabazwa ku gatwe kiwe. Ntugire ngo pasiteri azaja kubazwa ibyawe, kandi uguma wumva ko Imana yanga abantu, ko Imana idashaka ko intama zayo zambara ibiniki. Reka ndagusuye mwino jambo hanyuma ndangize ndi ku musozo. Umviza ngo maze kuri uwo munsi w'ikimazi cyanje, ngo jewe Uhoraho nzahana abaganwa n'abana b'umwami n'abambaye imyambaro y'inyamahanga, ngabo bose bazahanwa. Nimba uzi rero kuwambara ibyo bintu by'inyamahanga, imyambaro y'inyamahanga, ukabuzi ko uvyambara mwene data, witegurire kuzahanwa namba utabivuyemo ngo bite. Nukuru bite kuri iyo myambaro y'inyamahanga uzite, naho ubundi Uwiteka yarahiye ko azabahana. Ndavuga ngende kuko Imana yashizeho kugira ngo mbwire abantu bihane bave mu byaha. Ntabwo yashizeho ngo mbwire abantu ngo Imana izabaha amamodoka. Oya, amamodoka za mu nyuma wamaze kwakira Kristo, amamodoka za mu nyuma wamaze kugira gukora ibyo Uwiteka ashaka. Ng'intama zanjye ngo zumva ijwi ryanjye. Yesu Kristo nabahezagire. Ndarangirije ngaha bene data, Uwiteka arabakunda. Niwumva buno butumwa ukora ibyo bintu, ukaguma ufunga amatwi ugakompantaza umutima, mwene data, ibihano by'Imana birakurindiriye. Uwiteka avuze ko agiye guhana abantu bambara imyambaro y'inyamahanga. Nambuzi ko inyambaro y'inyamahanga uyambara ugashaka kuyigumiza iyo nyambaro y'inyamahanga, ndakubwije ukuri uzahanwa. Kandi ntuze ubeshere pasiteri ngo ntabyambwiye. Ubutumwa buri ko buravugwa hose warabyumvishije, n'ubu ugiye kubyumva. Yesu abahezagire kandi abagire neza. Reka ndangize nshima. Data, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima Mana ko mpaye ijambo ryiza cyane, ijambo rikura abantu umuntu ze mwami mu byaha.
habwa icyubahiro Kristo Yesu. Hezagira umuntu ari we wese mwami data, umwuka wera kuri kino jambo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha, ndabakunda cyane, shaka ko muja mu ijuru. Bene data sindabanga, ntago ndabanga nshuti z'umusaraba, ntago ndabanga. Ngiye maze kwerekwa kangahe gatatu ikuzimu kuntu hasa, maze kugenda iyo kangahe kose. Bene data ikuzimu ni habi. Satani ntagushuke, Satani ntagushukisha ibyiza by'isi, Satani ntakwereke ibyiza by'isi. Ibyo byose ni ukubyikuraho kugira ngo wigire mu ijuru. Kristo Yesu aragukunda. Satani aguma kubaheye mu bintu by'isi kubera kazi ukuntu mu ijuru hameze. Reka ndakubwire, ni wiyambure Satani n'abadayimoni, wigize tugende mu ijuru. Turiko turakora ijuru bene data. Nambuzi ko witwa intama y'Uwiteka, intama ya Yesu. Ni wumve ijwi ry'Uwiteka, ni wumve ijwi ry'Uwiteka. Yesu Kristo abageneza. Amen. Ndabakunda cyane kandi na Kristo abakunda gusumbya uko ndabakunda.